siyoba sifundisana ukuthi ma sifike lamalanga e-Eid ukuthi sislothe siyoba sislotha njani. So into lefanele siyicaphele bantu bakithi ukuthi lesilwane le animal lesifuna siyislothe le inshallah afanelanga ibe nema defects lathithe. Funa sicheke ukuthi indlebe i-right, imehlo akhona right, nale msila wakhona right. Msila wakhona labanye ulama athi namsila ngoba ukhathekile akunankinga. Ngoba kuyena lesilwane ukuthi sibe siphile kahle. Ukukhatha kwemsilo mamsila wakhona bawukhathile banqumile kusuka ukuthi lesilwane siba siphile kahle siba healthy. Mara lamanye ulama athi yona no. Kwamele umsila nakhona ube khona mara umsila uba ukhona ungabe khona lokho kuyafana lapha kithi but nasibuka ukuthi lesilwane sirat if kune defect lethithe funa ingandluli 1/3 ingandlula 1/3 lesilwane lasazi akuvumelekanga ukuthi sislothe. So silwane ngoba lana sikwa sihlabela Allah, so lesilwane kwamele sibe 100% ngoba silento siyendela umdali wethu Allah subhanahu wa ta'ala. So lesilwane sifuna sibe siphile kahle ngoba lokho siyakupresenta kubani ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ngiloko lesi-explain ukuthi isilwane kwamele sibe siphile kahle. Bantu bakithi masislotha okokuqala ayibuke qibla. La nathi mama sithandaza sima Muslim siyendani sibuka iqibla sibuke indlo ya Allah subhanahu wa ta'ala eMakka. Isilwane afanelanga sibe isikhathi leside before sislotha. Bantwana afanelanga basibambe ngoba abantwana batawusilimata. Funa basibambe bani labadzala. Masisibamba lesilwane afanelanga sislothe phambi kwaletilwane ngoba titawubona ukuthi kendakalani ngazo. So singayenzi lento leyo. And mase sifuna ukuslotha manje senze sure ukuthi sisebenzisa umukho lokhalipile kakhulu ukuthi lesilwane singavi ibhlungu kakhulu mase sihlatshwa. Sisebenzise umukho lokhaliphe kakhulu. And then Islam ithi yona mawuslotha isilwane kuna 3 emaphayiphi. Kuna 3 emaphayiphi mathambo la fanele ayinde sure ukuthi mathambo lawo aslothiwa linye lila mkhathini. So kwamele kahle ungakhatha less than 3 utobe usenenkingeni but ungakhatha le more than 3 ukhathe nale 4 usuka so uyende sure ukuthi uyende emsebenzi lomuhle ngale ndlela le Prophet Muhammad kuthula makubekuye sallallahu alaihi wasallam asifundise ngakhona. Mawuslotha njengoba siyoba sikhombisa la afanelanga uthathe isikhathi leside uyenda sure ukuthi umukho ubaka so 1 2 3 uba soqedile ungaslothi insamo yonke ungaslothi insamo yonke kuba nemsimba lomhlophe laphakathi la labanye abantu bathola ukuthi bayindeni bawuhlabe ukuthi lesilwane singaloku sidlala sikhahlela akuvumelekanga lokho akusinto lenhle kakhulu. Siyathola leti indzawo futhi before baslotha silwane bastana la nhlobo lesilwane akuvumelekanga lokho ukuthi kentiwe particularly ngesilwane sequrbani. Leti indzawo batenda lenyama le isuka ihalal mara akusinto lenhle. Lenyama leyo lesilwane leso masistane la nhlobo kuze ukuthi sislothwe lula. Yes lenyama isuka ihalal mara akusindlela lenhle ukuthi singaze siyende. Islam ifuna sislone mawuslotha silwana sakho uslothe kamnanze mara kusitana silwane for iqurbani kusuba sekune defect akavumelekanga lokho. Nalesilwane leso angeke Allah subhanahu wa ta'ala simukele ngoba suka sisine defect lethithe la kule ngcondo yawo. Bantu bakithi nyalo siyoba sinikhomba ukuthi sislotha njani thine sibukise eqibla siyende sure ukuthi lesilwane siyaphila njengoba niyasibona everything i right, indebe ti right, umsila u right, siphilile kahle nesilwane lesi right. Athi sinikhombeni ukuthi inshallah sislotha njani manje. Siyofunza idua inshallah. Nethi muka. Nyalo soba sislotha Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Nyalo sisislothile singasekeli bantu bakithi asihlise asihlatshwa lokho akuvumelekanga. Asiphuli futhi lenzambo, we don't do that, akuvumelekanga lokho. Also siyenda the way Allah subhanahu wa ta'ala na Prophet Muhammad kuthula makubekuwe sallallahu alaihi wasallam asifunzise ngakhona. Ngiyo indlela le bantu bakithi funa asihambeni ngemalanga e-Eid siyolandzelela sigcine imigomo nemithetho ya Allah netifundiso ta Abraham kuthula makubekuye.